Nui de parlok uba nadu na nong bare uwan sini uwan ban uwan sini bangan pen iya ban mere. Uwan sini ban ban ngai kai henre. Uwan sini ba ngan pen iya kumno ban mere 5 km un mere hamayong. Te de ke fast day dengan sekali persiang pak tes 5k kan upoi. Tip tarai uong kat kendai tip la ane la kat kendai de arau ini kemudian gue juga ngimere tuh lu tes mau no uwan nadu na nong bare de nawar nadu mau nong bare ukwa ba ngan pen iya te saya like subscribe di channel nga te site yo un praktis no ban un ngan pen iya site yo nadu kene gasngi hadu ka Saturday tharai site yo next week ngan pen iya wait un praktis ben man ka step man jan mit sini sa badan jongi sini sino jongi juro jo